Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hagalai puwaitrik ubnai kela lingkot arajar arfuar Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Kershai Area Unit Kalapen pau ya ka jingkendit ka bakrau halor ka jingwan jurip kensan katanat water resources bad ki magistrate na West Khasi Hills ya ka project dam hawa khri ka badan hakathan Kershai West Khasi Hills District kat kum ka khubor na Kaseng FGJ GP laong bakatay ka jingwan jurip katanat water resources kalong ban pej ya ka jaka bat ban sngapru ya ka surjong ki pat ba khnang bakin la ban ai ya ka kaipot syaka sarkar jilla nakaliang jong ka seng kala pen pa bakum ba ka seng bat ki pat ba kila persha nadu menshwa kinyai ptengru ban persha jur la datmu ban pen KM biang ya ka tai ka project kabalas dang ban kenja Kumban Shubhaidin biang ya katai ka project latmu ban pentrai de ka sarkar Assam lingba ka Brahmaputra boat ya ka bala tipru kum ka National Hydel project ka badairu ka project na ka scheme central. Tentang baki berok di nasional nang cakap menaku ka ka si di nasional baki ba ne. Kejingwan jengi hang de kapor along kat kum ka instruction di mahang jerong. Wang minuan hane nomor ba ya kene ka kursi project kene ka national project la prepare kene project ka baram tersebut kejungan jengi kalong tang mangin peti hati ya kijaka kuban submerge kuban ngam ada dam ya kene ka kursi dari kadam kursi dia rum pasam spa meter ni serum berkene kijaka kadi kau kijaka of place of confluence komut wa free kawan kai berkawan saya kawan kene ulang hane dihang dia rum tak kadam kejungan jengi hane golong bangin kedevi menolak ada ngira ka ngira kadam kaba untuk farmitar kan begila na rumbut ipun kita bersenang di tengah hane kejungan jengi film saya kata he berbatai pi dengan pi inab kita di pengam ye kisang pengam bat pislo kunam hi ba sini na kana kawa dengan masan kilometer mau malah senior kunjo masan kilometer malah dipun bak cekak pengam kisang beri berkor ini kejungan ini sini kalau tanggung ini pet ini cekak apa tunggu senai ke dalam kunjo ban kisah pi ba ini isnon ba bangsa temlak dekat ini ke dalam ini kalian di departemen kerjaan di muka district administration dan Shibisha ban sebelah lang ini profesor senaka water source di ban le kini inspection ini survey kalian di inspection apa ya di Shibisha dan tradisi di banyak semua ini dan Isnong di hal ini kita ada kalian di bawah dalam syakta memang senar dalam jadi apa pun seperti dia katakan kadang ini kita dalam dari jadi kejadian ini kita belum tahu punya sekilan punya pelan ini kita di bawah senar dalam ngi penpau ya ka jisusi ka bakau mo balada ka sarkar kan urlong ya kena ka project ya kena kursi dam kalong ka jinju nong ka bakau yengi mo kalong ka jinju nong ka bakau lada ki ngam jelop hakata ka namar ba nadu manswa ya kene nyele persya ya kene ni kwa ba ka sarkar kan den ya kene namar balai ba ki babun ki nong snong kin sakta ka lada ka sarkar kan pen urlong ya kene kalong ka jinju nong ka bakrau hamtam kendau ka siap kan syangam no apo ka kano kalong ka jinju nong ka bakrau per gi pra ka spa ka thau hajaka ya ka bangin yo ya ka ban pha skuli kunru kalong ka jinju nong ka bakrau yang ni kumta na kaliang jungi penpau ya ka jisusi jisu dia ka bakrau balada ka sarkar
kan penteri kami ya kaneka project na kaliang jungi kum ka snong kaneka thang ka area jungi hang ne te ni persya ya kane baka ni persya ya kaneka project baka sarkar kan den ya kane namar ba kalong ka jingdu nong ka bakrau bat kalong ke ba penduk jing mentoy jing kum di nong snong jong kaneka thang ka area ni baka owe na kaliang jungi ni siaw mo undit namar ba na kaliang yuki lam ai ji pentip ha ki nong snong jong ka thang te na kaliang jungi ni penpau ya ka jin persya halor kanai ka project bat kumbangi ya persya man lausnam bat ni sutu sai ba na kaliang jung pai ba ru ki persya ya kanai ka project te kumta lada ka sarkar ka penteri ya kanai ka project haga bede bat kanai ka kulsi dam agar syai te kalong ka ji dunong ka bakrau na ka unta chungi kum gi nong snong jong ka thai te bat ka penduk nong ru yang ni ka penlong refugee gi nong snong ki ba nila puhai snong da ki spa snem ki ba menshua te kumta nyim kwa ba kini ki kin du no te kumta na kaliang jungi ni penpau ka jin siusi ane penpau ni kerpat ru ya ka sarkar ba kimdai ya ka ban NOC man penteri ya kana ka project ba kerpat ru ya ki bor ki bahlor ki bor sin charge nong ki ba kimdai ban NOC kumjuru ki kerpat ya kisim bakinam NOC syaki ban penteri ya kane namar lada ki penteri ya kane kalong kajim dunong ka bakrau na kumta jungi kum ka thai ji baro awe ti kumta na kaliang ka jungi kum ka sang ba ka thai ji baro awe ni penpau ya kajim persya ba ni ya persya ya kane ka kam bat kum juru kat kum ka jinglap ka jinjugi ka jongi ba hak tai ka ap nyo trik kat kum ka jin wan en gori na kaliang jong ka water resources ba khatwai teli gisnong kin syakta hagane ka project hagane ka kulsi dam ti kumta kat kum ka jinglap ka jinjugi jongi ba arpho tam gisnong ki basyakta haganai ka project tikumta lada ka sarkar kan penteri kene lada ka sarkar kan penteri kene ngin long refugee bat she ngin lek bat she ngin shong tikumta terpat ya kibor ya ka sarkar MDA bat ka KHADC ba kinam ai NOC ban penteri ya kaneka project ikum ki pajba lada ki wanra ya kano ka project lane ki kenja development ki ba ai ya ka jing mentoy ya ka thanyi barwe hinam persya ya kata ndre lada ki penteri lu ya kaneka project ngim kwa ba kan kta ya ka kendau CF ya caka kaputa bahap apo jong ka meklia de nagaliang jungi tangkum tahi ba lada penteri ru kimdai ban penkta ya ka caka kaputa ka jungi ka bahap po jong ka meklia